ayingikhethe inkosi enkulu yasePhalamende. Ngicela uNkulunkulu angivumele ngibeke amabili njengokusho kukaNkulunkulu. Manazaletha amahle sisemkhosini omkhulu. Kubukeka khona kuyihlazo ukubonakala kwethu singaka. Ngoba sikumbumbi wangempela ke kwaleli bandla. Ungowesithathu ekuhlaleni esihlalweni. Kodwa ukuyena umuntu obumbele libandla walibumba ngempela walenza lento eliyiyo. Inyanga yezulu. Kusebenzela naye ebusuku nasemini. Ibingena endlini njengemamba mayifika lapha yakhona ingena endlini ijiki ibeke isihlalo phandle izabeza abantu bapha abantu abese ngo-88 sibuya suka uvala uJuly sesiye eMlazi ngo-88 fike eMlazi kuhlala imeya namakhansela lapha yasibambele idandi umbhobho wawuyishupha ngoba yayihamba mayikhuluma yayithi 1-2 inyathele bisiqhakama bisiqhinga ecathulo iphinde isuke ihambe futhi yasibuka amakhansela yathi hey zifundiswa ngizwile nasebusuku ufundiswa khona lapho kungalungile khona mawusufundiswe kakhulu uze wehluleke na ukubona uNkulunkulu usuku usulahliwe umuntu akalahlwe zwini umuntu ulahlwa la emhlabeni ulubheka ulimi lwakho mali ukunisa phambi kukaNkulunkulu ubusisiwe umuntu oluleka amaqede ezwe mayeluleko kodwa lo luleko omngeni ngapha kuphume ngapha nomuntu ozasiyena kuphela lo muntu ingozi la isontweni leli bandla leli noma ungenzani noma ngaqhamuka uvelaphi ngeke lenze pokolo alindawo noma ngaqhamuka abantu abayimiliyoni ngeke balenze lutho leli bandla leli ngeke balenze lutho uyakhuluma umuntu agcine ngokukhuluma ngomlomo kodwa ngeke enze lutho kuleli bandla ithi inyanga yezulu wayifundiswa nisithuphunga lonke bithi awunganthuka usengithukile yazi ngingaphinda futhi ngiyaphinda ngithi kini nisithuphunga lonke ninayifundiswa nicabanga ukuthi loya muntu owayesihlanipheka kangaka ubaba wayengandiza zifundiswa nisithuphunga mina ngihlakaniphile futhi ithi hey ngifundile mina kodwa isingisaphela lemqhele siyithwele emakhanda inyanga yezulu ingcwele iprofeti inyanga yezulu ngo-78 evula amasango yehle etempelini yashona ezansi yasonta kanye kuleyo tempele kaze ibuye libe khona lapha evula amasango yathi le ndawo le yayingekho ingcwele ifike izolo ingcwele ifike ngo-94 napa abantu sebethi ubethi ubaba wayikhama khuzi ingcwele cha ingcwele ifike ngo-94 ubaba esehlezi estage esethi bayiqhamuka kwesikhuzi ingcwele sibabaza ukumbona uthi le ndawo ingikhumbuza indawo athi ushembe mayibekiswe asihluleke nakuqhubeka abantu bakhuza ingcwele baze bawushola ezansi kanti usho ingcwele ezoqaleka umnazaletha lesigqokayo ibigqokwa ngesabatha kuphela funa sikutshele wena ofikayo naletha ugqoka ngesabatha kuphela nje besithenga amasuthu sithenge ingubo ezinhle sithenge lo mkethu sithenge lo mama bese sithenge isipho nje noma singenamsebenzi uthi ngifuna ukuya kubaba angibone ngigqoke kahle umnazaletha ufike ngoJanuary 1983 sibuye eNtangakazi yayilapha eminyanga esitezi yathi hey la kuyathandazwa la akukho umuntu ozophindeze phambi kwami ngokufaka umnazaletha ngisho emalolini bekuhanjwa ungafaki umnazaletha ungumahamba yapha yakhona kodwa kusukela ngo-1983 wafaka umnazaletha one way umfana kaChonco wenqaba ukuwufaka umnazaletha siyeMozambique ufakwe ngabantu owenqaba ukuwufaka ivela ishayela lapho esangweni yadilizo walaliswa phansi washawa sehluleka noma sesithi nasi sihlabelo siphatha kusile inazaletha leli bamshaya sangweni eMozambique ngoba wayephule izwi lenyanga yezulu inyanga yezulu ikhandele libandla ebusuku
nasemini igula iphila yalikhanda leli bandla, yalikhanda leli bandla. Sinjena nje singabenyanga izulu, singabenyanga izulu. Ifika njengoba ikhuluma ingane, ifika eSwazini funa ukungena nezitsha wamzwa wakade bayisehamba ithi wafika esangweni ohamba nabazinkulungwane wathi iphoyisa siphula singene lathi iphoyisa ngifuna ipassport wathi kuwe ipassport bakhipha izinja bathi azizohlola izitsha mpholo ivumelwano into eyingozi yabona ushembe lesimlandela uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ushembe kuphela ongafi ngoba ungabantu kuyafa kodwa ushembe akafi ngale zamile nisebancane nize ningaduki nakusasa ushembe akangcwatshwa umuntu ngoba ushembe akushena umuntu akuhambi phambi kaShembe umuntu inyama kaShembe mayisephumile kuyayithinta umuntu ithinta uye uphuma enyameni angene enyameni bese buyezolungisa inyama yakhe akalungisele umuntu uShembe ayilungisele aphinda ayihole yena aza ayoyibeka lapha ibekwa khona mawuthi yona silandele umuntu esingamazi mina ngasho ngathi unkosana uma ngoba saqala uqabana ngo2000 ngathi uma ezohola leli bandla bheka into eyodwa mayengaholi ubaba wami emsegesemane ngiyosa no150 bese ngilungisa inkomo nembuzi ngemuva ngizoxolisa ukuthi ngiyaxolisa Shembe kodwa mayengakwenzanga lokho noma singamlandela zonke inkulungwane ngeke ngimlandele ngiyolandela uShembe ongafiyo Yazilezulu singabakho Nkosi mina ngiyazinikela kuwe ngicishe ngapha ngesabatha bekingekho inhliziyo yami ebuhlungu ngoba baba kwafanele angitshele lapha baba kwafanele angesabe angilutho angisiyena uShembe angisiyena umfundisi mina kuShembe ngoba lobu umfundisi wenziwe uShembe mawuShembe into engafuni nje ngiyenze noma engangiphotha phakathi kwalabantu nandaba ngiphoqa uNkulunkulu akutshela yathi yona mfana ntombi lento enza ngifuni iyeke ngoba ungisa kuphi ungisa la ngisebenzela kongisebenzela kwezulwini mina lithi iBhayibheli lami engimthandayo ngiyamshaya kodwa engamfuni ngifaka itepisi ngimbuke lusho njalo uthi ngizolo lathi masikuthanda siyakweluleka masikuthanda siyakubuka nje Nkosi yezweni nomhlaba Ntombela badedela abantu bakho bangaphiwa ngoNtombela Ntombela usebenze kakhulu enyanga izulu sisebenze nawo la ngelilanga kwaze kwashaya u1 ebusuku zilele ikhulu kwashaya u1 silapha office bayesiguqweni abantu sikathwalovu babuya ngaphandle kwesithwalo bazongena baba hamba yolala wathi mntanami ngihlawula kubaba nasenkosini ngixosha abantu ngathi kusemzini wami manje ngiyahlawula uma besekhona abantu phambi kwami angeke ngisuke ngaze ngasukuma ngamshetafuleni ngophasi 1 ngavala eminyango ngalwa ngathukana nami ngathuka lezi diphunga ezibuye ukuthi mina nivuke ebuthongweni nisa kuShembe uShembe lokho ebheka amehla izolo bathi mase bepheyile abantu eselele phezulu kwetafula bathi mase bepheyile abantu athi asambe wathi wakusekho umuntu ngathi baba kabasekho sengibabhimbile wathi ngithathe ungisendlini kwakusabuso kuleli sonto kuzobuswa kodwa uNkulunkulu ufikile amen kuzobuswa wena ophethe ikhuzwana la bye bye yahamba kuyaphela lokho kuyaphela uyabona inkosi le izokukutshena isibatshenile abanye nawe nje kuza kuwe kusasa mhlambe lisho namhlanje bekutshenile ukuthi uyekela ukubulala abantu wena hamba la mabulala abantu yayi kusho inyanga ezulu ibe namahloni ithi ngizogcoba usibanibani namhlanje sibanibani ngizomgcoba ngoba kuthiwa ngimgcoba kodwa usebaqedile abantu uyabona wesibanibani ngiyagcoba ngicela uyeke-ke ukubulala abantu ngoba sengiyagcoba phela manje yeke ukubulala abantu hawu Nkosi yezulu nomhlaba cela into etheleyo la ngonekho Nkosi siyalela lubaba
Ngilethe inkosi enkulu yasekuphakameni. Baba ngiyacela esihlalweni sasezulwini ukuthi uNkulunkulu wasephakameni unyazi lezulu angiphe amazwi ahlala olimini lwami ngikhulume okuthandwa uye ngoba ngiphambi kwakhe. Bantwana benkosi enkulu yasekuphakameni silandele ingqwele. Manje mina sengilandela ingqwele indaba enkulu kanti ngilandela umfundisi ngingumntwana. Kodwa ngikhuluma ngenyanga yezulu njengoba inkosi ithe asikhulume ngenyanga yezulu. Inyanga yezulu ngikhulele kuyo. Ngiyakhumbula ngenye imini ikhishwa emzini wasekuphakameni. Wahanjwa kwabilelwa inkosi ilanga. Lengithi ngizokhuluma lokho ngingakahlabeleli before ngihlabelele. Yathi inkosi ilanga nimkhiphile. Uthi yazi ukuthi ngibonile enyuka eyodlula emtshebheni. Ephethe insimbi ekhalayo, le nsimbi ikhala njengesiginci. Ngiyabonga bavangeli. Ngoba ngiyaqala ukuthoba lethuba ngoba ngikhuluma ngenyanga yezulu. Ephethe insimbi ekhala njengesiginci, yiyo le inyanga yezulu eqalile bakufika ukukhala uphiyani lapha ebuhleni bamanazana. Kanti wayephethe le nsimbi uthi ngimbonile eyamba enyuka eyodlula emtshebheni ephethe insimbi ekhala kahle, ekhala njengesiginci. Kusho ngumahlobo athelisa lonke. Bantwana benkosi siyendabela enkulu okukhumbula inyanga yezulu. Sikhulume ngayo sikitaze la ihleli khona bonke bakhuluma ngami. Ngoba kufanele njengoba ehlele esihlalweni nje uyafuna ukuthi siyamazi yini sambona yini. Uthi mayekhuluma uthi ngila nje ngalandwa umkhulu. Inyanga yezulu. Kwakwe insizwa yawe madoda. Nina nimbonanga mhlambe nambona nina esela thina sasambona sihlala naye ngelinye ilanga ngathi sesentabeni senhlakazi yathi inhlanga noma idilika la iyodlula lapha ya thoyi nina maseshe emaseli kanti khona ngokukhohliwe lapha esihlebe ngihleli khona edokodweni ngaphinde emuva. Ngiyaxolisa ukhumalo lokhulumayo ezintabeni zasezingolweni ngaphansi kwenkosi engiyakhele nengibusayo abantu bengasabuswa amakhosi. Mina ngisengaphansi kwenkosi engiyakhele nengisikhonza ezweni layo uShiftolo. Uma ngiza nazi lezi insizwa zasezulwini madoda zisa zombili zifaka isiqhoko zazo zisibambe ngezandla zisibambe ngaphakathi ngezandla. Ilanga lamalanga nenyanga yezulu bafake isiqhoko zabensundu bobabili bayeza. Ngathi kuza ngathi ngiyaguqa bathi hayi oza uyaphi ngithi mina ngikhona ngokukhohliwe baba. Lithi langa yini lo iphethe ngithi mina baba masi. Uzowenzani la masi ngithi baba siwaphuza endleleni. Uthi uzowenzani amasi amancane kangaka nibaningi ngithi baba sophuza sonke kuleli phayini sophuza sonke. Bobabili befaka iziqhoko befaka imijiva yabo bobabili. Kwasa kuvuka kimi nomilithini kimi ukuthi uthi umkhokheli wakithi uphefeni umkhokheli uMashezi okwafika ubaba mkhulu efikela kuyena uthi ngathi ngelinye ilanga sihleli phezu kwentaba yomhlangano ithi ubaba mkhulu bantabami namhlanje hlalani kahle nilinde kuza kufika abafundisi basezulwini. Uthi sahlala salinda uthi sathi basilele silindile sibhekile phela abafundisi basezulwini zaqhamuka lezi nsizwa qhamuka abafana ababili beshaya iNazaretha yabo base befaka isiqhoko zamaSulumane. Uthi beza thina beza inkosi yanyakaza inkosi yathi kade ngisho abantu abami ngilitshelile ngathi khona abafundisi abezayo yibo laba abafikayo abafundisi basezulwini bobabili. Uthi umkhokheli masitshena uthi laba abantu bagcotshwa bobabili kwabekwa lapho umnqayi kwabekwa umzobe wathiwa wena mnqayi
uyalithatha leli bandla eseguqile inkosi ilanga ngemva kwakhe uma kwehlule lithatha lo wena mzobe wathi uma sakuphatha wena ibandla lethi mali kwehlula lithathe lo eshinyanga izulu bantwana benkosi ngoba ke sesikhumbuzweni ziningi indaba sizaziyo ngenyanga ezulu esazibona lapho kwamasho mina ngihlala khona empelebeleni mzukwane kusuka ubhicongo kuliwa nenyanga ezulu namhla ikhishwa sasinawo magwaza lo umanqondo osemfundisi namhlanje bezomkhipha kuthiwa makaphuma ahambe ngangikhona wathiwa ozokhuluma nje wathi akhuluma umgame wathi unyawo lokuqala wena uzolibeka kamashu elesibili ulibeke eThekwini uhamba yahlupheka lesizwe madoda yahlupheka lesizwe madoda sahlala nawo amaphekula sihlala nawo namanje namhlaba izibhamu ezodubula abantu fama zaziphethe lezo zibhamu zaphuma phambi kwami ngabo ngathi akodutshulwa abantu manje ebusuku kanti bayakudubula abantu ephakameni kuthiwa sifuna ikhanda lakhe bonke labo bantu sebafa lo okuyena obade empilinga kakhulu nangumfowabo ade umvangeli la unyandeni owayelwa kakhulu ngelinye ilanga ngithembuhleliwe ngelinye ilanga wavela cabana nonkosikazi wakezwana nonkosikazi uNkulunkulu wangena uthi ilwa nomngakho wathatha umleso omude ongangakele ingalo yabo wathatha umleso wawuthatha wawubhekisa kulena ushayiswe waphuma ngalanga emuva unyandeni nangumfowabo wakade umvangeli wathatha umleso ushakela esifubeni waphuma ngemva wafa lelwa nenyanga ezulu hawo bantwana benkosi enkulu akithi ephakameni sithele nendaba enkulu ephambi kwethu ngiyabonga lethuba engilitholayo namhlanje ukuba ngikhulume ngenyanga yezulu eyakha lo muzi yawakha lo muzi kunzima iwakha nathi ehlupheka bantwana basezulwini asefundeni uthi umfundisi ade khuluma manje kuhle kabi ukukhuluma kahle phambi kaNkulunkulu ukhombisa ukuhlonipha noma ngabe njani noma ungamhlonipha uNkulunkulu ubize laba abantu ngoyithingi ubiza abani labantu abahlonipha kangaka umnikazi wabo kodwa wena ukwazi ukubethuka wena hayi phela ngikhuluma njengendoda samadoda nathi ngikhuluma njengendoda nje siyindoda ngoba abanye zingane kodwa ngikhuluma njengendoda kuleli bandla lamaNazaretha uthi omunye uthuka abafundisi uthi akubona abafundisi ngiyaxolisa akubona abafundisi lapha abafundisi bakaSathane washo ngubani ngokubahlobo yami ngathi akengibize lo mfana alibize lo muntu esena esibo uthini wena uthi washo wathi umina uSathane wathi cha bengashona wathi babagcotshwe ubani kanti ubiza mina ngoSathane mina uSathane no ubiza laba bantu uDosithingithingi ubiza abantu ngoSithingithingi ngiyaxolisa Nkosi Buso Sabazo yakhetha inkosi yasePhamu ivese lodwa nje lapha ku93 siyakubonga nguye unguye
Sisesikhumbuzweni senkosi inyanga yezulu. Kuningi inyanga yezulu eyakwenzayo kimi. Kodwa engazi ukukhuluma ngakho namhlanje. Ngoba kufanele silalele izwi lenkosi enkulu yasePhameni ukuthi ivesi elilodwa lanele ukuze bakwazi ukukhuluma abantwana bonke laba bokukholwa. Ngoba inyanga yezulu yenza into enkulu kithi sonke. Ngakho akufanele sivimbelane bantwana benkosi asilalele izwi singalephuli izwi lenkosi. Ngoba uma ulephula izwi lenkosi mayithe ivesi alibelinye ugcina usuthuka abantu. Awusakwazi ukukhulumayo ngoba usuyephula umthetho kaNkulunkulu. Ngakho ke asihloniphe ukuze nabantwana besa ngemuva babone ukuthi obaba bethu balizwile izwi. Lapha abantwana benkosi inyanga yezulu yangenzela indaba enkulu. Ngolunye usuku sengishadelwe inkosikazi yesihlanu. Le nkosikazi ingakamtholi umntwana. Ngolunye usuku yayisithatha inayithi isibeka lapha odebeni lomlomo ithunga. Yasiyangena inayithi emlonyeni. Khalakatha. WakuNgolwesihlanu. Uma ngizwa lapha ngingaphandle ngisumuntu uyakhala ilokethi abase ngijima ngiyakhona endlini. Oh, wenze njani udlina yithi? Ngabe ngithatha amanzi kaBaba. Ithemba lamakholwa. Ngathatha amafutha kaBaba. Ithemba lamakholwa. Angazi kodwa noma ngisho ngakho yini. Uma waphuza lamanzi ayisithi pilikiti yasishona esiswini. Yasiyamthunga ke esiswini lapha yamthunga ke wakhala nenyoni. Ngahamba ngaendlini yabantu abadala ngawothandaza khona. Ukuthi nangu makoti edlina ithi ngicela ningiyele kuShembe niyongikhulumela naye. Olwesihlanu kwaba yisabatha umuntu engalali. Kwaba yisonto kalali. Ngomsombuluko ekuseni ngaya enyangeni yezulu. Yayisemzini waseJudiya. Ngamfika ehlezi nabavangeli ababili uhlekwayo. Umvangeli noShozi umvangeli. Ngafika ngaguqa ngabika enyangeni yezulu. Yathi kumbuka. Ngabheka phansi. Wasesukuma esebambelela lapha edanda. Wasukuma wabheka ngapha. Wasebuyela phansi esihlalweni. Wasethi hamba uthenga amafutha walethela. Ngathi ngihamba
ngesikhathi ngiwathenga lamafutha ngase ngidliza ngase ngithi amafutha ngoba azofika ibambe nayithi ingaphumi uthini baba kusho mina ngeza nalamafutha engakafaka umuntu wakhe lapha emafutheni uthi wesiphukuphuku izawuphumi nayithi ungiswile ngalesi sikhathi ngidliza izawuphuma inayithi wofika umhlikihle lapha esifubeni ngangisuka njalo khona lapho namafutha ngihamba ngathi ngifike ekhaya kwathi usefile ushaye lapha esifubeni wayeseyaphela njalo indaba yakhe wafa ngathi ngifika ngimkhwelela ngamafutha umuntu efile ngamkhwelela ngamafutha ngimhlikihla lapha esifubeni ngamhlikihla ngalamafutha abantwana benkosi waze waphaphama ithemba lamakholwa uvaselina namanzi nethemba elisuke likhona ngaphakathi kuwe uma uya ngokungabaza kushembe kwenzeka njengoba kodwa mina wangiphendula ngiseza kade ngingabaza wangiphendula wathi wesiphukuphuku izawuphuma nayithi ngoba kangazi ukuthi uzothi akawadle lamafutha bese ufika inayithi namathele emafutheni kwenzeka ke abantwana benkosi uma esiphuma lenayithi kwase kukhuluma umama ongizalayo wathi mntanami umbulaleleni umakoti umbulaleleni makoti ngakhohlwa ukuthi ngimbulale ngani uthi uyakhumbula ukuthi uthe uphuma la ekhaya uye entabeni yasenhlangakazi wawusuthi uhamba nje ulambile kodwa kunabakoti ekhaya awudlile wakhuluma phambi kwanansi indlu yami wawuthi angenze njani ngathula ngathi umntanami uhamba nje ulambile ngiyoke ngibone ukuthi lo makoti uyokwenama yini ngomntanami uma esebuye entabeni yasenhlangakazi ngangifika ngakenzi lutho nje ngifika akazange nami umakoti ngoba ngakhuluma izwi elalingangifanele ngalikhuluma phambi kwendlu yomuntu omdala ngakho bantwana benkosi unakisise lokhu ukuthi uma sikhuluma phakathi kwemizi yawo baba sikuyo lenkonzo leyo yokukholwa asikhulume sazi ukuthi lokho sikukhulumayo kuyezwakala ngoba ushembe usuwasenza saba abantwana basezulwini sisekhona lapha emhlabeni ngakho-ke bantwana benkosi asingayithathi kalula lento siyithathe kube yintwana nje engelutho kube mnandi ukuthi mina ngumnazaretha kodwa uma usuficwe ukuhlupheka ebese kuyaphela lokhu ukuthi umnazaretha ebese ushona kwezinye indawo cha asinajwayeli ngapho ngoba akukho isivumelwano esenziwa sokuthi uma ungakahambi emhlabeni ukuthi hulukuko asikho lesivumelwano uzokwejwayela lokuthi hulukuko kanti sekuwusuku lwakho lokuhamba ebese ufika ngalena uneyilonda ungabe usakwazi ukuyibona lento enhle kangaka angishumayeli kodwa bengibeka lokho ukuthi inyanga yezulu yangenzela indaba enkulu wase kugula ingane yanesizwe singaka amapatha sengiyagcina ngalokho abangaki isizwe amapatha
kanti igcwele igelemu ngaphakathi. Mangifika khona eJudea la ingane baba iyagula. Bathi inegelemu. Wayeletha amanzi, ngase ngiletha amanzi. Wathi iwaphuze noma yaqanda noma kaqandi. Wathi futhi waphuza ingane. Kwathi phuhlu inqwaba yegelemu. Hawu, wonda lo amen wena. Kwathi phuhlu igelemu zaphuma zonke ayibuyanga yaphathwa zigelemu. Oyedwa lokujwayela ukuthi khulu kukunjalo. Phela ubona sala lezi ingane legelemu nje zitheze iseswini amahlula zabunjwa ngamalayisi notelu. Asiphathanga thina zigelemu ngoba omama babedla inkobe zinezibindi, indlubu inezibindi, ubhontshisi unezibindi. Sasiphila kahle siseyiswini. Nina nibulala ingane eziseziswini. Lithi yonke lento ihlule lengane bese kubunjwa ngalento engenazi ibindi. Isizokuzala ingane legelemu. Manje komama labe sibathatha sebedla amalayisi athe khulelwa nje bese siyilayisi. Sekuphelile kanjani ingane iyophuma inegelemu. Shembe omkhulu wasephakameni. Sengathi abantwana Nkosi laba angangena ushembe inhliziyo zabo. Bayeke ukuthi khulukuqo ngoba ngeke kubasize ngalutho lokho. Ukwehlisa igama lokukholwa lokho. Ukuthi khulukuqo kwakho usulehlisile igama lokukholwa ngoba usunoNkulunkulu ababili. Inkosi kusizeni kuzulela. Ngenjengawe baba wasephakameni kube ngithole ithuba dala ngangifisa kodwa kungenzeki ngenxa yobuningi babantu bakaNkulunkulu. Ngizakhuluma ngendaba eyodwa uNkulunkulu wasephakameni inyanga ezulu eyayenza phakathi komzi wakithi kaDladla. Mina ngudladla waseKranskop iThempeli Mpompozela. Kwathi ngelinye ilanga bangcwele uphuzo lubhilitile phakathi komzi kababa. Obaba bephuza kakhulu. Kwafika sengiyinazaletha. Ngiyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu emzini wasebuhleni esibikayo kuye zonke izinto zenzeka. Ngase ngihamba ngaye enkosini yasephakameni inyanga ezulu. Obaba baphuza kakhulu utshwala. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi ubayekise utshwala bengabe besaphuza. Ngicelela Nkosi nobaba mkhulu ababephuza utshwala bangasekho ukuthi uNkulunkulu abakhumbule nabo. Mangabe mhlasimbe obaba baphuza kanjena nekwenza ngoba obaba mkhulu babephuza. Yayisithi Inkosi yasephakameni inyanga ezulu
yathi inkosi kubusise bazobiyeka ngaleli langa bezobiyeka kwakuJuni mangikhumbula kahle intombazane yakwethu iphilisa ngabo utshwala ebudayisa emholweni ayiboshelwe umkhwenyana yathi iphuma nabo utshwala yayisishiya ujeke oluhlaza utshwala bungaphumi bonke ekhaya abasale obaba bephuza kanti lo jeke iwona ozogilima waphuza ubaba omncane wamshiya ubaba ongizalayo wayese ehamba eseya lapha emholweni lo mncane washiya lo omdala ubaba ongizalayo kwasala kwafika inkosi inyanga yezulu mina ngingekho ngiyobaza bekumuntu obevamisa ukubaza imbobo ngabuye ubaba eseqhaqhazela mangibuya kobaza yini baba na uthi mntanami sengicishe ngafa yini uthi kungena umuntu lapha mntanami obefaka umhelane ekhanda kanye nelokhunje nejazi elimhlophe beliqhephwa ngaphambili uthi ukhuphuke ngesilili samakhosikazi uyangiyalela ngoba sikhona endlini leya ngasenhla ehleli khona ubaba uthi uthema amaqondana lapha emaqondana ensika ngiyibuka le ndoda enhle sindala iyesabeka kodwa iyathandeka le ndoda uthi amaqondana ensika wayeseveleza kimi wamaphezulu kwami uthi wayesethi ya uyangazi ukuthi ngubani na uthi ngathi hayi baba ngikwazi wathi mina ngishembe kudala ngakutshela ngihlukana nogwayi hlukana notshwala awufuni ukuhlukana lezi zinto uyabona ngoba ufuna ukuhlukana lezi zinto sesiyakuhlinza thina boshembe sikhipha inunu lena eyenza ukuthi uma uzuthanda utshwala iyona esikhamisile ifuna utshwala uma uzwa ukuthi bemugwayi iyona esikhamisile ifuna intuthu kagwayi so namhlanje naye mntanami sesiyakuhlinza thina boshembe sikhipha le nunu uthi wayesekhipha ummese omncane waye ulinganisa ubaba ulinganise nokucicana uthi wayese akaphuphi njalo ubhekile ngesemini lenti yenzeke emini ushembe wayesehleli lapha estage isikhathi esiningi zonke izinto zenzeka usinda abantu khona ehleli lapha le stage kodwa kwenzeka imanga wahamba wafika kithi ngaleso sikhathi esehleli lapha estage uthi uhleli lapha kanti usehambile ugila imanga sindisa abantu uthi ke wayesemhlinza mayemhlinza kwasekuphuma uxama ngaphakathi kuye ubaba uthi ngawubheka lo xama mawuphuma uthi ebuku uthi ngisamanga endini le uthi wawusufutheka lo xama futheka uthi mawufutheka uthi wawusukhipha ngaphakathi kuwo uxama wakhipha lokutshwala lobu akade ephuza nomfowabo uthi balube endlini kwamhlola uthi ngathi inhlobo lengehlela ngiyafa noma sengifile uthi wayesethi uthi ngisayibuka lento uthi kwasekuqhamuka inja eminyango yeza iza kulobu kunuku osekuqhamuka kulokuxama uthi mayifika yanikila nje inja engasonde yangeyabeza lutho lokunuku yaphuma uthi ke ushembe mntanami uyayibona lento uthi ayidliwa nayo inja na uthi baba yebo ngiyabona kodwa wena uyayidla umuntu uthi uyabona mntanami kusuka namhlanje ungaphinda uphuze utshwala ungaphinda ubheme ugwayi uma uke waphinda waphuza wabuye wabhema usuyobusufa uthi uma uzwa ukuthi bhema iloxama ukhamisile uma uzophuza iloxama ukhamisile ufuna utshwala ufuna intuthu kagwayi uthi ke emveni kwalokho wayesesuka lo muntu wasezulwini esemthunga futhi uthi wangithunga uthi mayeqeda ungithunga wayesevele senyamalala esehamba ngathi mina baba
angizwa kahle lento eyishoyo ngoba kumaphi lapho baba othungwe khona ngoba iyangixaka lento angizwa kahle ukuthi noma ngiyizwe ichaza umuntu omdala kodwa ayizwakali kahle mase ngimthinta ngithi baba ngicela ukubona lapha kuhlinzwe khona akubonakali lutho bangcwele lapha ahlinzwe khona baba kodwa mawuthi uyamthinta ukhala uvuka uhlanya uyangithunuka la ngihlinzwe khona umuntu othe ushembe kwako lesihlanu ngalolanga ngamthatha ngakusasa ngesabatha angiyanga esabatheni ngamisa esibhedlela entujambili ethi ntanama ngilalanga ziyangiqhumela lezi itishi engihlizwekho inganekwana nje kodwa ngiye ngibona ukuthi le nganekwana esasicokelwa abantu abadala bethi izimzimu kwasho bacimba ukuthi ngisho ukuthi kwakuyinto eyayisuke yenzekile ngoba nansi nami ngiyibonile yenzeka kithi kuyinganekwana ethintekayo ekhona ebonakalayo wafika ubaba wahlala esibhedlela bambuza laba odokotela yini unani nomzane na uthi ngikubuhlungu itishi lezi la ngihlizwe khona kushembe bahleka nje odokotela kodwa mabethi bapopola bathi something wrong ngaphakathi lento ayibonakali ngaphandle itishi kodwa kuyabonakala lo muntu unenkinga ngaphakathi wahlala lapho baba izinsuku eziwu9 elashwa itishi no something wrong labo ababekusho waze wafika lapha ekuthenini useyaphuma baba akasaphuza utshwala akasawubhemi kwayo kwakufika iziboni kithi sizobona ukuthi sizwa kuthiwa kukhona indaba eyenzekile impela udladla akasaphuza utshwala ngoba kwakwazi ukuthi utshwala into nje yakithi kwakuthi noma sebekuphuzile ubona ukuthi cha ujabula ngisho ingane yakhona ngesimo sokuthi utshwala into yakhona uma ke sebiyekile utshwala baba wahlala isikhathi eside bangcwela ubaba engakholwa kodwa tshena abantu ukuthi mina ngiyamazi wangekisa utshwala kwathi usheme angisazi manje ngomthatha kanjani ubaba ngiyomkhombisa inkosi yasekuphakameni ngoba akafuni kuye esontweni afuna ukwenza lutho kodwa manje inkinga uyakhuluma ukuthi ushembe wamlekisa utshwala nogwayi ngase ngakhisu ngase ngithi baba Pembe wayengikhonzile kwamangihlonipha kakhulu Pembe ngiyacela ukuthi ukuhamba uyobona la ngikholwa khona awayisejabule etshena amanye amadoda uthi hayi uthi lokho kumfana ake ngiyobona lapha akholwa khona akazi ubaba uzofika kholwe lapha uzobona lapho kholwa khona mina ahlangene nokukholwa safika lana abantwana benkosi yasekuphakameni inkonzo zase iphathwa abagcotsho ubaba enikeze abefundisi abavangela abashumayeli kanjalo sibe khona enkonzweni kube mnandi siphumelana ke bese siya ngalena esithizi sesiyobona inkosi yasekuphakameni cica amehlo ubona umuntu omhle wasezulwini sahlala ke siyahlabelela yayisiqhamuka inkosi yasekuphakameni iqhamuka khona lapha phezulu kwesithizi yaqhamuka yasibheka buwa ngalana ngesikhathi siguqa thina sikhuza ingcwele ubaba akayikhuzanga ingcwele wavela wasukuma ngenyawo wathi awunangu ke lo muntu ngambona efika emzini wakhe ngathi hawu baba ayenziwa le nto lo uguqa phansi wathi hey wena uthi angiyeke ukukhomba umuntu ngambona efika emzini wami engihlize khipha uxamba ngathi deka manje ngizothini ngiyamsaba ubaba kodwa manje na akafuni ukuhlala phansi yena hayi kwazi wahlala nje phansi ngesinye isikhathi ngakusasa ngesonto ubuza abantu ukuthi bayaphike labandodana ngithi awu laba baba bayobhabhadiswa bale emzinyathi kwakusabhabhadiswa le emzinyathi usethu bayobhabhadiswa uthi nami sengiyakhona sengiyesaba manje kumtshela ukuthi hayi baba uqala kukhethwa inkosi iqala ngithi hey mhlambe ngizothi ngiyayikhuluma lento bese ngiyona ngimiyeke avele ukuhamba ubaba ubhabhadiswa kwenza konke wayinazaletha wakwenza zonke izinto ezenziwayo ekuphakameni wamukela wenza kwasina wayinaza kwababaza ngithi mina abantu bazokholwa bonke ezweni lakithi kaMambulu hayi lutho kwakholwa nje labo ababekhethiwe kuphela ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni ngicela akhumbule umzi wakithi uNkulunkulu wasekuphakameni izingane zethu ziyaphuza zona utshwala ngicela uNkulunkulu ayikhumbule nazo zibiyeke utshwala Nkosi
Yayikhetha inkosi yasePhakameni. Hlabelele ivesi elilodwa 135. Kose gobose se wenegu yenkosi Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Yathi kwamthetho yathi ngiyaniswa nje ntenisukuma nithi angikhethe uShembe. Wathi khetha uShembe unemba bani wena? Kawusho ukuthi awukhetha inkosi yasePhakameni sasethembele isha. Wasukuma washo njalo. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni wena okhetha uShembe. Shembe wakhetha yena kodwa wena ufuneka wazi ukuthi mawusho phakathi kwabantu umyeni wakho ubani. Ngakho manazalethe sikhuluma ngendaba enkulu sikhuluma ngofemvane eligijimini abazonke olungazange lihlale bethi mayimi icabanga usuku umboni ukuthi ngakuvuma bahlale phansi uqalaza abantu ucinga abantu ecinga abantu ezintabeni zonke singaka nje manazalethe sibuthwele izandla zathi wathi khipha izandla zombili wazithi wathi umhlaba wonke ulapha phakathi kimi manje wathi uma ufuna ukwazi ngisho ubaba noma umnewethu wathi wakhanda konke umnewe ubaba wakhanda umnewethu konke wazethatha isihlabelelo sesithi wathi nasibona lezi hlabelelo sathi baba wathi lezi hlabelelo zakhanda ubaba nomnewethu babhala yonke lento phakathi wathi kangifake lutho mina lapha phakathi mina ngizophetha imbeka ngaphandle kwami kakho umuntu omunye khona wathi imini umphethu wembeka wathi laba bantu ngeke ubabone futhi ngokuthanda
ngokuthanda kwakho uyababona makuthanda mina uJuly siselinda wathi mina umphethu wembenge wathi kusabantu abaningi wathi kuzofika inyanga wathi inyanga ngeke ziyeke imithi yazo zizosanayo lapha wathi kuzofika abefundisi abaningi bayeza sembaqoqile wathi kuyaxoxa ngiqoqe yonke into kodwa izongena lapha wathi laba bantu bonke bazofika nalezi zinto wayesethi nina ke nginibizele untsheni ukuthi le mthetho kaNkuluNkulu ubaba ayibekile phakathi kwenu imayike yonakala noyedwa phakathi kwethu anibona indlela eya phakathi kwalaba bantu wathi niyofika nime kimi nonke kusho umnikazi wezinto maNazaretha ngicabanga ukuthi uma uthi kukhona okunye okukhona okuzawufela hayi ukawukhulumi kahle udukuze emnyameni waphumela obala wathi ngaphandle kwakhe akukho umuntu manje kusulandela ukuthi izulu lani kwayena ngoba ubabelanga noma ufika ubuzobika noma ngabe kungenisi lokungenana ekhaya ubethe umnikazi wesulu hamba kusibanibani uyena umnikazi wesulu ophethe izulu lo umnikazi wesulu inyanga izulu ngakho-ke maNazaretha sikhuluma indaba yalo ayenzile phakathi kwethu mina njengabe ngisekho emhlabeni angizukulanda kude lapha kusuka khona ngizokhuluma nje indaba yakhe ngahlala bangishaya abantu ngashawa isele ngombani kwasizitho sami siuhlaza njengesele kwaphela insuku ezibili kwafuka unwabo ngilele kusuku lwangishaya ngombani wathi umuntu ukuphenduka ubhekele ngabhekele lahlala esithweni umbani kwasunwabo lulele eminyango libheke phezulu lufile isitho sinjengonwabo siphenduka njengonwabo 1977 ngagibela isitimela ekuseni kwakuJune ngagibela isitimela ngashona elinda ngaleso sikhathi kwakusathi uma ungena ethempeleni ufice kuhlanjulukwa kubekwe indisho esangweni kade kuhlanjulukwa makuvala inkonzo noma kwakungena uhlambuluka esangweni ngaleso sikhathi inyanga isilo yathi ehlambulukani ngoba kanihlambulukile kwakubekwa amanzi endleleni lapha ungene uhlanjululo qamba ungena esontweni ngaze ngafika isonto selingene ngikhuphuka kungavuma ngihambe imlenze ohlakazekile engathi ithambo kalikho phakathi ngathi mangifika lapha ngathi ngiyagaqa ngiyakuyoka kuvuma ngigaqa ngahlala phansi wathi nani ngathi ngiyagula baba akuvuma ngihamba umlenze lona ufile wonke wathi kimi abantu basemhlabeni bayahlupha abakwazi ukwahlukanisa abantu kulungile ubuya kimi ekuseni ngo5 hawu ubaba kaniki ikula kanjani kaniki lutho wathi ke mama ufike ekuseni ngamfika ekuseni ngo5 ngangithatha induku ngaxolela ngayisigqoqweni ekuseni ngathi ngiyabuka endlini lapha ngamfica emnyanga esekama kusemnyama ngambona semnyanga ekama ngagaqa ngamadolo ngaya kuwe kanti ufuna ukungikhombisa ukuthi ubani ngafica imbani ininakhuza intungo zenkuthungo lonkosazana lumgiga umzimba wonke ubabila ngehlezi ngapha ecaleni umgiga umzimba wonke ephambana imbani lena ehlezi kuye konke lento enibona ayitholeko ethwele nibona ishintshana ngibona kushintsha uthingo nonyazi lapha kuyena kusemzimbeni wakhe uye amen wankhombisa leyo ndaba wathatha amafutha wanika wathi hamba namafutha ngawalanda amafutha ambosisela wona ekuseni maNazaretha ngahamba ngaJuly ngathi ngibuya kuJuly ngasinda eJudiya lapha kwaqonzuka khona lento yehla kwaphuma imilomo emithathu ikhona namanje la isiphela kwaphuma imilomo emithathu yamathumba lapha kwaqubuka khona igazi kuphuma lokhu bovu kwalezilwane ngayishawe ngazo ngikhuluma ngabantwana bakaNkosi ngenyanga yesizwe yakhipha kanjalo ukufa kimi ibuye kwaphinda bandlisa kwafika ubaba ilanga wathi kimi unani esifuba sakho ngigula ungasavumba ngihle wathi unanda esifuba ngathi mina baba ngiyagula wathi bakudlisile thatha oponda abasihlanu uhambe nabo enkosini ubaba uJuly uMay kababa mkhulu wawusahamba ilanga lapha ubaba wayesehleleni lapha wayeyoshintsha khona leli gama lo wakuthiwa kusephatheka khona lapha sekusembusweni khona ngahamba ngathamba inkosini lapha
ngasuka lapho ngangendlela ngahamba ngaya khona ngathatha le mali ngathi ngifika akawambusisela futhi ngalelo la ngathi kulungile sengizwile hamba kwathi ekusukulele kwaqhamuka isandla emkhathini safike sahlala lapha kimi kwaxephuka lokhu kufa ngasinda kangikwazi ukuthi kwaphuma kanjani. Amen. Khuluma ngandaba inyanga yesiZulu maNazaretha. Ngo-1981 ngiyakhonza ke ngikhonzela ukuba kubuyele umsebenzi wasenesiwe seliphelile ithempele lasenesiwe kufuneka hamba ngo-1981 uthi ke kimi hayi uyabona ungabe saqondanisa ngoba umhlangano waselapha enesiwe uba ngoMashi manje sesizowushintsha ngoba le ngilozi iqeda abantu lapha kungasenziwa lokho sesizoyishintsha sithathenye manje linda kwathi ngo-October ka-1981 wathi asihambe senesiwe sahamba sanesiwe lapho kwafika khona intombazana yakwaGumede ihamba nonkosikazi wayigana kwaMnguni uMasiphuthuma afika kuye badakiwe bathi kimi sicela ukubona inkosi ngithi mina niqala ngokuyophuza ngeke mina nisekubala mdabe kanje bathi angisamfange ngangakabe umfange angishumayela baba sisemshumayela funa inkosi kanayi ingane ngizofuna ingane kushela ngithi mina uqala wadakwa uqala ngisuka nomlamo wami ke lo munye mfana umkhafuye ngisuka ngimshiya ma uhlezi lapha ngibuke bafele baqonda ngabonke ukuthi baya kuye angihamba ngase balandela semfika ngihamba phambi kwabo ngifuna ukuguqa ngaphambili bangasondeli kuye ngoba bayani ukutshwa lapho kuluma ngandaba kaShem fika ngaguqa babanamba laba bantu phethe usheleni lo yakwaGumede uMasiphuthuma uphethe uThubhopho baba bathi bazocela ingane bese baba suka bese suka bathi wasanla suka samina mina bemvimbe ukuba bangayi kuye ababiza athi abasondele kuye abese besondela banikele ngizocela ingane yomfana athi ufuna ingane yomfana shokulowa kaGomade athi kulunge uNkulunkulu akubose sizoyithola athi lona nami ngizocela ingane zabafana akhipha uThubhopho kukhona usheleni maNazaretha usalwa uMagumede wanede wahamba nje ubaba wasawakhulela uMagumede wasala ingane yawusheleni igama lakhe uMasiphuthuma wayithola zambili ngosheleni ingane yaba usheleni inyanga yesiZulu leyo maNazaretha. Khuluma ngandaba kaShebeke masikhuluma ngandaba inyanga yesiZulu sikhuluma ngomuntu owahlukile emhlabeni owafika waqeda amacala ukubuhlala unecala lapha ekhaya. Sifika ngo-1988 lapha kade kusho khona uNtombela sibuye eMlazi sathi sifika lapho umshumayeli wamemeza isonto sase singena esontweni kanti uhleli lapha endlini uthule nje wala ngena inkonzo yaphelewa yathi nya yathi uvalwe inkonzo kuphuma ilata yaphuma intombazana endlini yazosibiza yathi uthi baba manibize nonke sase kade sesigqoka esigcoba ngo-1988 esigcoba ukuvangeli sase sisuka sihamba siya kwesifika hlala lapha eMnyango wathi ya kade kwenziwana eMlazi baba kade kugida lapha kade sekwenziwana baba kade kusona wathi makade kugida kuye kwenziwe kuye kwenziwe makade kugida baba kuye ungakakusonto wathi nina kade nokwenzana esontweni baba umemeza isonto sase siye wathi beningazi nina kade bemeza isonto nina nitheni ngoba benasi benikwazi ukuthi wathi yayisithi ngesandla. Is it 5 rand? No. Sakuka says 5 rand. Ngikhuluma ngandaba ngoNkulunkulu besinayo isolo maNazaretha. Uyena ofake lokhu kuhlawa kulaba bantu waqeda ukusweka esontweni wathi makuswekwe sakhehla maNazaretha. Sibuthiwe njengoba nisibona nje. Amen. Sibuthiwe sibutho uma ukhehla kwaZulu usufaka isicoco wawusuka ukhehla sikhehla inyanga yesiZulu mayibona inkosi yamakhosi uye kanye kwasikhehla kosayibutho lakhe enqwazi esithweni inqwazi nje sesithe icoco zawo babamkhulu la ekhaya kodwa lo mqhele ungawufaki njobe seniwenza inigcina ube ngamabhasikopho njena lo mqhele wathi uyosebenza ngesabatho kuphela noba kungena izitsha nanoba kuyiwe entabeni wawubalela umsebenzi wakho ukuthi uzosebenza kanjani
kakuyiwo uhlawuhla ubusubeka lapha njengoba sekwaza kwabana nalo oneshoba lapha njena bathi abafundisi lo mqhelo neshoba lapho uqeda isonto ngoba awunamthetho ugcina ushaya umthetho ukuthi ma uguqa phansi ufaka umNazaretha uguqile yonke lento ezintsha amaNazaretha asiyeke andluliseleke lokho akungathi ngokwanda kwethu thina esikhona la abese sidala amacebo okwenezela ngoba sifuna indlela yokuphatha imali nokuba sibe nemali la esontweni ukuthi ma unendawo sokufuna ukugcina uyibekele umthetho ngenxa yokuthi izofaka imali kuwe ngoba ngikhuluma kahle wayikhontombela uthi ubaba ithinyanga ezulu lokhu ningalokothi nifake ngisho kukodwa kuleli sonto enikugcwaliselakho kulokho kubekiwekho njobe nginikuphathela lesihlabelelo nje nginitshela ukuthi mina kangina ufaka lutho bafaka kwenela laba mina mphethe imbenge ningagcwaliseli lutho ningafaki lutho ngoba into yoyifaka kulapha iyogcinisa umthetho isinengilosi yayo ukuthi mayingasenzeki lengilosi bulala abantu wena uyoboshwa lapho uyakhona lezi zinto zakhulunywa emahlabeni ethu ngakho-ke musani kwenezela izinto ezogcina zidinga imali esontweni ikunika imali wena kanti lento kayiphumi kusheme lalelani bantwana bakaNkulunkulu uma sikhuluma ngenyanga yezulu ikhuluma yaqeda zonke izinto esibekela imigomo esifanele uba siyigcine ukuze sifike la siyakhona ngakho-ke ngithanda uhlulise lokhu ngoba namhlanje la kuvela amacala amaningi asethanda ukuba khona lapha ngenxa yemali ngenxa yemisebenzi eminye sesidalela yona thina kodwa igcine umsebenzi osiyogcina usebenza esontweni kanti akuwona umthetho kaNkulunkulu awubekela laba bantu kusasa uzobulala abantu ngihlulisela lezi zinto amaNazaretha ngoba zayikhulunywa umnikazi wezinto zonke phakathi kwethu kakho wayengekho kulaba bakhona abadala lezi zinto engikhuluma ngazo bazazi wayeyikhuluma phakathi kwethu esitshena wathi kakukho lutho olunya ngaphandle kwakhe uphethe zonke izinto ikhiye zezulu nakho konke zikuye zikwaba inyanga yezulu ziningi izinto ezenzile inyanga yezulu ihluphekile amaNazaretha sasilale equndwini embeka kulezi sasalama kukhona amathuna lapha izihlahla ezingamathuna sasingena kuzo kathi silala phezulu kwabantu lapha embeka kungekho nje izinto ezoba zasakhe singena ngaphansi kwezihlahla silala nje dunduluze ngaphansi kwezihlahla lapha embeka sika ukufika lapha ukuhluphekile lo uNkulunkulu esihambe naye amaNazaretha njobe sifika naye kulezi inkalo nje sihambile naye sasingalala entabeni ukuze kuse siyaluze entabeni sehla senyunga namsukwana uhlahla ezokufa umfangele sasilanga silala sasibizwe sihamba nananga umkhwanaze sayisathi lapha sibizwe ngamakhosikazi kukhona imkhubenzi wakho lento uNkulunkulu eyisinengiso kanti basibiziwe siyobona ukunuka ukhona indoda ababethu sikhona yayikhanda igubhu basikoshi kanti usibasibizele ukuba siyobuka imkhubenzi wawusikoshi laphana namadoda amanye engcolekho nje kuleli sonto abafanele abantwana bakaNkulunkulu bayiyeke zonke lezi zinto zisinengiso phambi kukaNkulunkulu amaNazaretha asingamphoqi uNkulunkulu yabona masifakele izingubo ezimhlophe ayikho into enhle njengathi amaNazaretha ayikho into ongayifanisa nalento emhlabeni unto oqala nokugcina le esikuyona mawuhluleke kule ndawo kusho ukuthi nje usawuthi udumela udingele ukunyathela ngeenyawo lapha ngaphandle awudinga sadinge lutho ngakho-ke kubike ukufihla izinto ezingcolisa ibandla nezinto eziyogcina zesinengiso phakathi kwebandla zigcine sithule nazo singazisho ngoba wathi anibokhuluma ningabesaba abantu hayi ngeke nibuka amehlo kwathi wanganibuka amehlo mina asho njalo umnikazi wezinto wathi ungababuka amehlo ukhuluma nje ngemthetho kaNkulunkulu kwakushilanga ngo-1972 lihleze ezantsi nendlu yesonto lapha ngalifica lihlezi nomfundisi uMbatha noNakhusi noChili ikhehla salalo Chili behlezi lapha ngasansi kwendlu yesonto ntambama kungolwesihlanu kanti uzisho izinto wazisho lapha kodwa wakhuluma lezi zinto engishoko wathi kusesikhathi lapha nizohlupheka khona nina abantu bangazukufuna ukuphathwa umthetho abantu abazosala wathi ngaleso sikhathi uyothi uma ukhuluma umthetho bafuna ukukushaya ngakho-ke
siyakhuluma ke kasibuke inhlamvu zamehlo kodwa siyakhuluma uma uthanda ukuyibulalela mina njengoba nihambe nime eminyango yonqenze endlu yami nje zenzeni lezo zinto I'm not worried angiwasheki ngalokho umuntu ufakanye kafika bili one time uma unenhlahla ukhilimi ngizolalela phansi bafike baqoqe bathi 6 feet down phansi bahlala inyama umphefumulo kaShembe uyawazi ukuthi uzobeka awuwazi wena ngeke uzugcina asho nje inyanga yesulu kwemiyathi manithanda mbulaleni ishajothi yathi manithanda mbulaleni kodwa wena ungabesaba abantu ngoba mina mawufile ngokuvusa ngomhla kuphela ngakho ke sikhuluma ngabatwana bakaNkulunkulu sikhuluma ngendaba yenyanga yesulu ngiyabonga nami ngambambezeli kusho ukuthi lapha embhobheni nosuke kade eshethi mangakhulunywa kakhulu mase efike khona uyakhuluma kuba kuphume kungabe kusanzeka ngakho ke ngiyacela ukuxolisa kuleyo ndawo awuyeki ngokuthanda kwakho kusho lo muntu osuke ekhuluma ukuthi tuya manje yabo Nkosi ayibusisise la amen Nkosi yethu sima